กุมสังขจักวสมนิปกัวออกตุบาร์นสมนิปกัวคานอเมริการัมอีโคโนมีปอดลูกเลดินฟอร์มินเอาออกมาขาหุ่นทินตักขา The Great Depression ตีอินซอยซุยอันนี้ผาเงเงอันสต็อกมาร์เก็ตอัตเนียมด้วยยาอเมริกันมีปุยตัมตักส่วนอันนาจานินอันโซเบลเลยบวกสกินอันออกมาอันรัมฮิสตรียาหุ่นต้นรักทากเปรนิเฮียลอันตงะอันเอินอันอินตรอกอันนี้เปรากุมสังขจักวสมทุมปทุมชาวาเพยกจวนazwal zapui vailen lo tiang mayim na tho tur nei lo mi pui tam tak khan mei al an en klok ani ber to a in le lo tha po nei zo lo chung kwa te khan puan in te kayin har sa takin an kho sa chautana kha the Great Depression khan mi retheile hausa in kar ti saw le a American mi hausa pui ten ram hausak na chu an ta nei zel box si mi hang ho te ramdang atanga pem lu tele meichia te din hun phei chu niam takani mi tam takin na an chan kara khan an ni kha achan masaber berte an niya an dik na chan vo hum him sak tu nei lovin bai vai takin an omani chuwa chapa an lung ngai na ti zual turin thingtlang lama khokheng le thithot na sata wangin lo nei tu ten har sat na satak an to bel sau sawa chu an hun ton chu dashball ti iran soi pha tang nge ti chuan kum sang kha zakwa somthum pathum a anram in thlan pui an han thlen le chuan Franklin Delano Roosevelt chu thlantlin ani in mithiam ani mai ba ka angai na ria le mi huai sen tak ani bokawangin America chan chuan atan kalphur thar ruwa man na a han siam ta ka chuan mi pui rin po a lo ngal le poka mi pui te ne na direct taka in biak po na asiam te po chuan a malak na konga na satakin a pui bok Economic Reform Thlenin Securities and Exchange Commission adin boka chu chuan stock market lama le kumsang kha zakwa somni pakua anga tlak chian na thlen thei tu laka awenga an tang kai pui hle kongthang sanga amalak na hlotling takawang chuan America chanchina President Ngonglian berle America a tanglam na sa taklen tu zinga chiartel ani phata ani agriculture lama na sa takama ala ka wangin America ram chu akang chhole te duaya rangka chakle an poisa te thunzom alo ni chawa kumsang ka zakwa somthum pakwa September ni khata indo pui pahni na tran ania chu indo pui awang chon ram tam takin an poisa te le rangka chak nei sa te mangin America a ral thuam te nen in thlengin hun an manga chutiang ani awangin Europe ram tam tak chuan sum le pai lama har san na an tok chawa America ve thung chu hun rei lo te chungin an din mun po in ngai a o chauzela ti chuang kum sang ka zakwa somli paliya tangrual pol aliens ram somli pali te chu USA Bretton Woods New Hampshire in mukhobin US chuan rang ka chak in nei lo po in apoi lova kan nei lom kan poisa hi rang ka chak ne na thunzom sa vek to an nia chu wangin in poisa theu kha kan poisa dollar nen ron thunzom ula ti in kan in sum don tom taloma khati lai khan khowela rang ka chak om zong zat ve ai tam fe zok chu USian akol to a ti chuan Bretton Woods agreement nuaya tangrual ram te chuan an poisa chu US dollar ne na thunzom an rem ti ya he khom pui hi IMF le World Bank lo pian chuana bul ani ngal bok mithiam than kha chuan kum sang kha zakwa som ni chawa tang khan US dollar hian khowela ro arel to ni inan poma mithiam tam zok te ero chuan US dollar hian Bretton Woods agreement nei nuwa tang hian khowela ro arel tran tak ni inan pom ve thung chutia America President Berin tangrual ram te sum le pai lama an har san na awanga ren na asiam puya wangin tangrual ram te chuan in do na ne na an chang zui thuaya US dollar po in ro arel chun som thei pa ti chuang kum sang kha zakwa som sari pakhat khan bungrua manga an ram poisa lut na te chu ban sanin dollar chu fiat money ti alo ni ta a fiat money chuan rang ka chak silver le oil ne na inzom na anei talowa heng bungrua mang te hian poisa lut na chut ani talo fiat money chu US government policy ya in ngatin a policy a zerin poisa no engzan nge print tu ti a thuthluk na an siam ta thina ni khowela poisa zong hi fiat money ani mai thina ma se US sian ama ka chuan rang ka chak ani mangina poisa lut na kha abituk mai thin tun nuwa Europe sarkar policy ram chung le pon ne na in lei chi na milim poisa not asiama
chu poisa not lut na chu a policy a zira supply le demand in lai chi na milim kha poisa not lut na kha bituk ani ta thina ni khoi thei bung ruang mang to lova poisa not an siam lut na nei hi fiat money kan ti chu ani ta bera US monetary policy chu independent federal reserve system anti mai US ram chunga regional bank som pani ten an siam ni in Bank of Governor te chu US president in aruata Senate in an pompuite an ni ta thina ni he governor te hian US dan siam khol Congress ne na report an pethina FED in a hlok na anei zong te chu US Treasury a chun lu an ni thim Federal Reserve hi politics thilami in an thunun mai theilo nan sarkar hnuaya eng branch chu hnuaya ma a om lo pok chu ti ani si chuan FED chuan eng wangin nge poisa tam tham tak a print phalna apek mai lo a chan chu dollar khat lut na reng chu an nei don lo wangani poisa lo om chan han ngai to ila poisa hi thil dang ne na in thleng na tura siam ani wangani ti chuan hun local zela ram dang te aya America ram an ro puya an hausak em na chan bul ber chu an thalai le khazir chuak tam ber khuam an ni tum chu sumdong hlo tlim tak ni khu ani ya an sarkar in sumdon na bultan tur ta bank loan ol sam taka pek theina dan anei thale a mi hausa ten investor ni a midang tan pui khu an in ti mu em ani bok sumdon na bultan tur ten ol sam taka loan an lak theina turim local finance sial bank khu sangsari chuang an nei bok tin America sarkar khon university zirlai te hi anram din mun lashil tu tur ani zia ria in university tha nei khuan tumani a zirlai no pangte thiam na le theina mu chu a ti phura thiam na na sa so an nei hi anram ma son na bulani ti ria in thei top an chu arenga high tech company te ne tho hovin research te po an nei reng thim atul dan angin sarkar nen an thok ho rang thina tin America ram chu kan thriat angin state sang in zom khom an ni a state tin te khon thu nei na ran thau an nei bok tax pack chung changa te sumdong ta champui na le kongtam taka thu nei na ran le kalphung ran thau an nei a thu nei na ran thau an nei awangin state tin te khu anin LMA ma state ti thaber ni khu an tum ani heng ba ka hian energy anin tawdel na te labor union an nei that na tele immigration an man tang ka na te po khu ani tel bokang kum sang ni somni pali khan lujem bakram hi mi pakhat GDP ta atanga thir chuan khovela ram ho saber ania gross domestic product hi ram le nam mi puite sum le pailama an ho sak dan te na ata na man ania khovel puma GDP atanga thir chuan khovela ram ho saber ani GDP atanga te a khovel ram ho sa pali te chu Luxembourg te Ireland le Singapore le Qatar te ania tin US poisa manja zong chu kumsang ni somni pani khan US dollar luk le ding on ni velani a kum masa ai na pungklem le September ni somni pathum thleng khan Federal Reserve chuan poisa manja zong chu US dollar luk le ding on ni chuang vel ni ina chut poka khovel economy ram lian deuh panga te chu USA China Japan India Germany te hi GDP data atanga alan dan chuan kumsak ni somni pali chung khan khovela economy lian ber te chuan ni GDP hi nampakhat economy len tham zia te na tan le te khonga man berani a ain don dan chu hetiang hi ni USA dollar trillion somni pathum China dollar trillion som paru Japan dollar trillion nga le acham ve India dollar trillion li le achan ve ayatam Germany dollar trillion li le achan ve China po hi dollar trillion sari in an la phak chuang lovani India athang duang le a Germany tlan pelin Japan apateu to le bok America ram khuan sum le pai hi anga ma nga viawe ti lo chon leiba tam tak anei ang loya kum tinin USA chuan a him na sum le pai mihring ta na that na tur zongin khovel puma a hlok na mutu te hne na tranpuina dollar luk le ding on tam taka pethina Israel ti lawa chuan ramdang a in Ukraine tan athon tam zo kani kumsang ni le som ni pani February thla a Russia in Ukraine abe nuwa phei chuan US atanga tranpuina dong tu ji nga alang sar ber ania chuwangin voin thlenga lading ram theyani
hei hi indo pui pani na nuwa Harry S. Truman an administration in Marshall Plan manga continent siam that na tura sum tam tak asia tir nuwa Europe ram pakhatina adon tamber tum ani nge America atanga ramdang mi in sumdong tamber chu Israel an ni ve thung mi tam takin US ro puina le thu nei na hi tlaniam zel angin an ngaya adik le chen po a om thei ramdang an ron thang zela chu po lo ni se US ro puina hian kumza tal ala dai rin ania tin khovel hian USC kan langai sang ma Indian IT engineer thiam ber te hian khoi rama ma an om pe lo USA a ve alani China hi economy lian ber po ron ni se ramro pui ber chu US alani ngarang achan chu aram mason na bul thut hi adik lutuk bi ka tu man kan la phalowang kumsang kan sakwa som ko panga a India economy chu khovel pum economy atanga chu tim 1% po ani phalowa kumsang ni som ni panga a chuan 3.6% a aron ni le a China pei chu 2% atagin 16.9% a akai sanga hetia developing country te anron than len ve tak ze lawangin developed country ten an percent an kian lo thei lowa an hiam ve zel thung ma se US economy tin mun chu adang lam ve chuang lo kumsang kha zakwa som ko panga a chuan 24% ani ya kumsang ni som ni panga a chuan adin mun aso nge sau thunga 26 ani chuwangin America hi tlaniama achak lo tial ni lovin achak tiala adin mun ala so nge zok reng tina ani Central Bank in ram insum don ton nan le economy aboi pal thuta man tur ramdang poisa thil hlu aman ramdang poisa achut le thil dang ahlutna ramdang poisa achuta kol hi foreign reserve anti thina khovel puma foreign reserve zong za a somnga pasari vel chu US dollar ta ni in atota za a som ni vel chu euro in da animeka US dollar in khovel a opna chanlian tak pakhat chu US economy khu alianin angnet lutuka US banking system afel file changkan wang ani bok anram politics angneta economy khoipoi thei khop politics boina an nei ngai me lo heng te hian US dollar lutna chu angai angpa deuh tho ina kalti theya heng awang hian company investor le ramdang sarkar te chuan US dollar an rin pha a US dollar manga sum don emo investment ti chu risk aniam bi klat ani hei wang hian company bank le sarkar po in US dollar tam tak kol reng andu ta thina ni chu chuan US dollar demand atisang ma demand asan miao awang chuan US chu voin thlengin ala vok lal len ani ber mai tin US economy khu ramdang te US dollar a an kola a in ngat lo thung mangtu an tam ma wangin US dollar manga insum don ton na hian thil hran le ati ol sambi US dollar manga sumdong te chu US po in a en dan adang nge a adu sak deu nge thim khovela ram house ber du sak ni hi chu ram tam tak te dream ania hetia US dollar khovela man lar ber rin ber le him ber ani hi America te khon an chor le ramdang te na khai khinin anlon la ka interest atlem zoka US sarkar in sum apu po in ramdang sarkar a in a interest a choi tlem big thin ramdang atangin anram poisa nge in sum an puk theitlat hei hi achan ber chu US dollar hi poisa him tak ani awang ani a khovel ram ranga company te chuan US dollar in poisa an puk tir she lo hei wang hian American mi pui tele American company te chuan ramdang company te atang po in US dollar in interest niam zok in sum an puk tir thei hei hian America ram chu ram hausa a siamani suman puk sop supa interest niamin anmamo an leizung ta thina chu wangin America mi pui te tan hlok na ani mai ba ka US sarkar in fing taka khovela ro arel na man ro poimo em chu US dollar hi ani tani US dollar hian nget takin khovela pu akhwar to awangin lualan ahar le dona rei tak chu US dollar hian ro alarel don ni inalang chutianga khovelin US dollar kan mang uar tuk ti nep tum na chu aron lian chho ve ta zela chu di dollarization ti ania kumsang ni a khan Iraq dictator Saddam Hussein chuan Iraq oil chu US dollar ni lovin euro in ashala Iraq sarkar poisa reserve dollars
billion som po euro in athleng veka sadam achuan US company ni lo European le Chinese company ten hena oil lai chua le boipui na contract apezuya Iraq rama India palai ni tin Ranjit Singh kalha chuan king te khi Saddam Hussein a thil ti sual lian tak pani ani thu ale khabu the ultimate price a aziaka ma se US in Iraq abe chan ero khachu weapons of mass destruction ti ani dai thung Saddam Hussein a kham petrodollar system manga oil zor ti ziak lo dan om chu abo chia da wangin atop na chu achele ya Iraq ti dan zirin Iran chuan poisa dangin an oil an hral ve le a Venezuela point US dollar nilovin oil a hral chho bok ranjita zia dana chuan oil thon chuak tu ram in tel kho OPEC member te khan an oil kha US dollar nilo poisa danga chiarin dong ta vek se US dollar hi khovela ro arel na atlan hiam theyang atiya chu US khuan allow mani Libya ram dictator mingthang Muammar Gaddafi po khan Africa khomol puya man tur poisa thar gold dinner man arota pompui tu po aron nei chho nual mana ma se Gaddafi po chu da that ani zui le ani US dollar in khovel a oplutuk pi khi tha tilo tam tak an om chho zela chu wangin tun na ya po BRICS poisa thar te po soiri kani BRICS poisa ni kerlo poisa dang po US dollar lu alan thei lo piang ta se US khuan a en liam topin arin omlo indo na hial po achuak mai theyani kumsang ni som ni panga alo ni ya Venezuela le China chuan yen manga dollar pai thak tumin in rem na an siama anu loka Maduro chu anupui nen man ani tazuya Venezuela hian US dollar manga khovel economy op ani na China tanpuina in ti top thei a in ringa ma se asase huna meu chuan China atangin tanpuina a mumi alo thung Venezuela oil te chu US hian siak chuakin dollar mangin an thununa ti chuan US chuan za asom nga panga khovela hen oil athununa wangin US dollar lut na chu asan bel zual zel ti na ni chu wangin US chuan dollar do da nga piang chu chuan lam farha te magin asop zal zel thina ni Russia le China hian oil le ralna na dollar man ani chung chuan US financial system hi a hing mai don lo ti ria im voi tam ti to an tum to ma se an lo cham tluang zela khovela hian ram in chu awangin an in do to meu lo a phena in do na turu buru tak alo om ta so kani chu wangin US dollar thak thei tur poisa hi Donald Trump om chung chuan a om thei don in a lang tari lo phot mai lo om ta ang po ni se chu poisa rin tlak tak khovel ram tam jok tena an pom le an rin tak ani atulanga emergency lai po a hlut na lo lutuk lo ani angai bok economy nget le lian lut takina a thlo pangai bok anga chutiang ram ni tur chuan tuna hian engram ma khovela hian an om lo China le Russia hi engti kongjok ma in khovel economy thunun turin an du don lo ti chu achiang sa chu wangin US dollar hi ala hlu zel don ni inalanga US dollar lutna asan hian US in thil ala lut tam thin chung thil zong chu khovela sum thon nalama mi hlotling berte singa mi chu America in president atan anei meka Donald Trump hian anram economy siam thara America ro pui em na chan chu siam thar le adu awangin America first ti chu vung takina kalpuya America ada masak beramiau awangin ramdang chu chiang mangin a indo puya Donald Trump hian tarif hi America tin reng dam doya amang ani beramai abik takin China le keini India tenge nge po hi chiang manga abe nat ber ram te kan ni a achan chu kan soi to angim India ram hi economy ya kan san awangin le kan than chak awangin America tan chuan kan ngai om lo hle ani chu wangin US dollar ti hlutum na le America daro pui tum na Trump policy hi chu ramdang mi te tan chuan an chia le mang chia ani ya